Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Uba Eugeneson Lyngdoh ula Thep Kyrteng menta kasengi ke hendreu terik ubnai risau arajar arpuai kumu Kyrteng jong ke United Democratic Party ubanya kunya hake election shiteng samoi ne mau pelang constituency kaban salong shen haka laipo terik ubnai risau arajar arpuai. Lyngsynranlang ya uba Eugeneson Lyngdoh haka jingwan Thep Kyrteng ha DC office daki he ke UDP bakentup ya General Secretary ke UDP Dr. Jamino Mautho ki MLA bakentup ya uba lakwen rembui uba nujor ki sungo uba balajit kupar senrem bat kiwei pat bakentup ya CEM jong ke KHADC uba tito starwell khan uba tenuel dekhar lembat ke Jingsynranlang ki bahayeng hasem Ryngkat ki nong kershan. Haba keren sekilat pathai kubor uba Eugeneson ula penpau ba udon ka jingkermen baskem ban job hagane ke election shiteng samoi kumbaki pajba nong kersan jong ka mau pelang constituency kila angnut yeu ban yakun. I, Shri Eugeneson Lyngdoh, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. Maka konstitusi jungi kalau kebaik, senang bagi kipat senang jong konstitusi kamu pelang bukan keleng saudara. Aku apa ni itu ini dia, mengadai Eugeneson Lyngdoh, kau jong kipat dengan eskisun, buat lek ini bertai. Ngalong player football, melaju lakai di klub berper dari India, buat ngelaju lakai negari unjuk. Mengelaju yo, kau senang berper. Ngalayo adu kusnam kuliar jongkari betul-betul hak ajar katsan. Bagaya kalau nongrim, mengakuat yang kalau baik apa pernah. Kumba kilawan kipat ba hak arpunya terik kayen jeni. Malasap kesur kumba bagangit skam lu. Au kumba undang dekat. Kawa nikau misap hi kadai gaji skau juga kipat ba makila wan siyeng. Mata kikam kijam bai pai la le. Kae mengakuat ban bot kadai ka bot dia ni kimati jong ipa. Kumba filai ya tu asngi ba ai karai. Kipat bahi kila jen, bagi kipat bahi kila mon ini abang ni lah bayangannya kun nak UDP, mentahi ngalai semua bang UDP, mentah yang kandidat kum Kyrteng nak seng UDP. Hak jikim jungi ni ya, ikin do kiai ki prepare, ni tingko kiai prepare. Kani do kadai gawai, buat ngam keran dia. Ngalong nong ilakai, bom ju keran dia, ju akan ka thong jo kani. Ngalong bayi terus kemat, buat ngan yai Kyrteng. Kum kasihi nasoka nyasutenat nasukumen mangandon bentalang ba aseng rulu ngamde u kandidat balaji kun mena-mena pinong banga kini pasar bijonga ndrai kumanga yang hangi ngayeng hakasur jadi pajba ban ngangets kem gitu ki pajba balawan syamat siyeng lawan ban onya banyai kun ban simti kani ngangets kem bagitu kidon ikabanga ngam trai nganyo akalat bangan yakun football show sin mga asim ngani kam maka kam secara pak kam dek basuk kam dek bala ngan lakai ban ong man nawan insting namata ka imlang kasalang kipat ba kunta ngasim ti kani kam bat kam football ngalarai bangan sengit